epizodu Zauvijek zajedno. Nakon škole, kod popularne. Glupa škola. Napokon, dobila sam zid. Da vidim da li imam koju bubuljicu. Dobro je, uopće nemam. Idem vidi da li mi je glupa sluga pospremila krevet. Dobro je. A sada da vidimo što ima na čitu. Možda imam mali laptop, ali koga briga? Ovo je tako malo, želim novi. Dobro, ali sad da vidim prvo što ima na YouTube-u. Okej. Upali mi zvučnike. Da vidimo, javi Angry Birds. Dobrodošli u Angry Birds. Angry Birds. Dobro. Ovaj kompjuter je tako dosadan. Sluga! Izvolite. Žem novi. Laptop, tablet, što god da je. Kompjuter damo. Kompjuter. Dobro, šta god. Što želite? O bubemarama. To moram ući sa glupu prirodom. Naravno. A kako da ja znam koja je ti od bubemara? O, evo ga. Ama ge, koliko mu treba da donese glupi laptop. Naprijed. Izvolite. Ovo je još teži. Izvolite. Oprostite, ugasili ste mi svjetlo i uništili život. Oprosti, nisam. Evo ga, popravio sam. Pa dokažite. Eto. Ugodan dan. Sad idemo u onu drugu sobu gdje su stari laptopi i ovo ćemo se potrgati. Doviđenja. O, vidi, ona luzerica danas je online. Reci luzerici i napiši da je glupa. Sređeno. Send. A sada ja danas imam s glupačom raditi zadaću. Sada je čekam. Kada je došla ta njena glupača. Uopće se nisam ni što, koliko je ona bacila laptopa, odnosno kompjutera. Okej, donijela sam ja barem poklon. Sam da odem po njega. Evo ovaj tufnasti jastuk, čula sam da voli tufnasto. Da. Okej, da je pokucam u sobu. Naravno, napokon je došla. Uđi kogod da si. Evo, donijela sam ti jastuk.
Stavi ga tamo. Šta će mi to? Ja moram biti protiv nje. Ovo jastuk je tako lijep. Jastuk je odvrat. Dobro, zašto si ga uopće dobio? Ne znam, rekao me tvoj sluga da voliš njih. Pa neka je. Food lake ti padaju. Ne. Pa, lijep kompjuter. Hvala. Što želiš? Znam, došla si pisat zadaću. I ti je... Evo! Aha. Di ti je ona tvoja sestra? Nemam blage. Di je? Molim te mi nemoj reći da je otišla u Varaždin. Znaš da trebamo tvoju sestru. Otišla, mora otići kod našeg... Aha. Nemoj odgovoriti tu riječ sa t... Dobro. Idemo. Ok, pa... Kad su riješile taj glupi test. Napokon smo gotove. Da, provjeri. Glupačo. Ok, tvoje gdje si se rodila? U New Yorku. Ja isto. Bolnica. LPS šapica za šapice. 238. Ne, 234. A, Bože, ja isto. Roditelji. 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 Jesi dobro? Hej! Što se događa? Kako? Što? Što je ovo? Zadaća! I onda se ona svjesla kad sam je pitala dok smo nešto... Kašmen... Kada se probudila? Molim. Što se dogodilo? Tvoji roditelji su moji. Tvoji roditelji su